Үйünde bolsa Peygamber aleyhissalam үйüne gelse Ayşe enemiz bir suranıp kelgen, tilemçilik kılıp kelgen ayaldın özlerinin kızlarına bolgan meyrimine taң kalıp aytıp berip atat. O Allah'ın elçisi, bir ayal keldi, iki kızı var eken, birdeke surap keldi ele, үйdü izdesem bir kurmadan başka eşteke jok eken, oşonu berdim ele, özü jebestен iki kızına bölüp berip koydu, karаңызчы kандай dep. Bundan dağı bilinip Peygamber aleyhissalam үйünde demek bir kurma dengelinçelik jaşooda. Aldı ele sadaka olup Allah joluna berilip ketip. Biri kurmatı tuğandarım Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en baktılуу adam, en iyilikli adam, en mıktı adam. Emne üçün sebep Allah'ты tapkanda. Allah menen birge olgan, Allah'ın jardam alıp ende menen birge olgan. Oşonduktan dünyadagi en baktılуулuk kim Allah menen birge bolsa. Allah'ın jardam alıp ende menen birge bolsa. Mına oşol mümkünçülüktörдүн en çoğ bir mümkünçülüğünün biri siz menen bizdin azı başımızdagı turgan Rajab ayı kirip geldi. Uşul ayda kim kança kağlagan bolsa Allah Taalaga jakындap alsın. Allah'ını jaşoosuna alsın. Biröden gelip suraganda manis sa'id ve manil as'ad, kim baktılуу adam jana kim en baktılуу adam dep surады. Al kişi aytты, baktılуу adam bul kim? Men kana Allahu ma'ahu, men kana ma'allahi fahuve sa'id. Kim Allah menen birge bolsa anda al adam baktılуу adam dedi. Allah menen birge bolgan adam al baktılуу dedi. Allah menen birge bolуу degендин manisi hiç bir jerde Allah'ını karısın tuğda turgan, Allah'ını açуулantırıp, Allah sizden alыстап kete turgan, Allah'ın meriminen alыстап kete turgan kıymıl hareket kılbasanız. Her bir uçurda Allah razı bulup turgan işlerde kılsanız, jaşooңuzda Allah'ın hükümünü çoğa alıp jursöňüz, ihfadillaha yahfazka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Hazreti İbn Abbas radıyallahu anhumaga Peygamber aleyhisselam kayırlı aytıp atat, Allah'ın hükümünü bekem saktagın, Allah seni saktayt. Allah'ın hükümünü bekem saktagın, Allah'ın jardamın daima aldığında taap jürösүң. Allah'ın jardamı seni menen birge olup. Kaçan da sen Allah'ın hükümünü saktay turgan bolsoň. Demek Allah'ın hükümünü saktooda Allah Taala menen birge boluu var. Allah menen birge bolgan baktlı adam kim? Her bir uçurda Allah'ın hükümünü birinci orunga koyup, napsisin artka koyup yaşagan adam bolsa. Ulamalar da aytkan, musulman dep kimdi aytabыз dese, musulman dep jaratkandын kaalоосун aldıga koyup, özünün kaalоосун artka taştagan adamды musulman dep aytat. Allah'a moyun sundu. Allah'ın pendesi kim al? Kim Allah'ın razılığını birinci orunga koysa. Kalgandарды ikinci orunga koygan bolsa. Mana oşol adam musulman bolup eseptelet. En baktılуу adam kim dedi? Baktılуу kim eken? Allah menen birge bolsun. En baktılуу adam kim dese aytты? Al-as'ad men kana Allahu ma'ahu. Allah'ın özü kim menen birge bolsa, oşol adam en baktılуу adam dedi. Allah'ın jardamı, Allah'ın koldoosu, egerde siz menen bola turgan bolsa, anda siz en baktılуу adamsız da. Oşol urmаттуу tuğandarım, mınaki Rajab ayı, ay sanagı menen eseptegende 7-nji ay, bugün 10. Rajab ayının 10. günü ötüp baratat, Cuma günü, bundan keyin Şaban ayı gelip 8-nji ay bolgan, andan keyin Ramazan ayı gelip 9-nji ay bolgan. Uşul aylar Allah'tan aldığında en kadırlı aylardan bolup sanalar. Rajab ayı tuğrasında ulamalar aytışkan, Rajab ayının misalı, bu ürün ekken siyaktı. Alemi bundan keyinki gele turgan Şaban ayının misalı suğargan siyaktı. Alemi Ramazan ayı tüşüm çoğulta turgan ay bolup sanalar. Egerde ekpeseňiz, al jerge mehnet kılıp suğarıp karabasaňız, otabasaňız, anda uçuru gelgende küzdeşteken ala albaysız. Oşondoy azırtadan Ramazanга daýardanbasak, azırtadan günöylörüzden toluk toba kılıp çıkbasak, nafil orozolarga kelbesek, bereşendik kılıp dasturkon jayıp elderdi çakırbasak, kayrımdуу işlerdi jasabasak, Kur'an menen mamilebizdi küçöйтпөсөк, ertemen keçinde Kuday Taalamды estegenge ubakıt ajıratbasak, anda urmatlı tuğan Ramazan ayı gelgende biz oygongongo çeyin oşunday berekeli bolgon ay ötüp ketet, siz menen biz oygonup dagı жетишпей kalabız da. Oşondan inşallah urmatlı tuğandarım, bardığımız hareket kılalı, niyet kılalı,
мына ушул берекелүү ай, Рамазан айы кирип, Ражап айы кирип келди. Ушул айда иншалла колдон келишинче жакшы иштерди көп кылгандын аракетин кылалы. Бул айдын дагы өзгөчөлүгү, Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала бул айды өзгөчө эскерген. Кур'анда Алла айтат, bir жылда 12 ай бар. 12 айдын içinden 4 aylar ve min harbaatun hurum, al aylardan içinden 4 ayı aram ayları bol eseptilet. Aram ay degendin manisi, uşul aydağı kılınılgan günü je soğuk öte Allah'ın aldığında büyük dengelde karalat degen söz. Haram degendin bir kotarması muhtaram, öte sıylı ay, kadırlı ay, Allah'ın özgöçö gönülü gelip durgan ay. Bir jakşılıkты kılsanız Allah'ın razılığına jeti öte jеңил. Güneş kılıp koysak dağı Allah'ın açuusunu tuğdurup alıp Allah'ın karına kalıp kalıdağı öte korkunucu var. Ay bolup sanalat. فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ Bul aylarda özüңөрgө zulümdük kılbağıla deydi Kur'an'da. Rajab ayında özüңörgө zulümdük kılbağıla. Zulümdük emne menen bolot, zulümdük günөө jasoo menen bolot. Bir adam günөө kılsa demek özüne zulümdük kıldı. Günөө kılbasa Allah hiç kaçan pendeni kıynabaydı. Dünyada dağı, ahirette dağı jaşoobuzdu buzabız emne sebepten? Günөө jasagandыk sebepten. Demek zulümdük kılbağıla degende Kur'an çeşmelөөчүлөр günөө jasabagıla dep түшүндүрөт. Bul ayda günөө jasabagıla. Emne bul ayda günөө jasabay. Şaban ayda, Ramazan ayında, mындан kийинки aylarda günөө jasasak боло береби? Негизи кайсы эле учурда кайсы жерде болбосун günөө кылбаш керек. Bul ayatta emne sebepten bul ayda özgöçölөp turup ушул айдын içinde günөө jasabagыla dep жатат. Bunun manisi bul ayda günөө kılsaңар ötө карым келет, катуу наразы болом, катуу азапка дуушар болуп каласыңар деген маани. Ошондон иншалла урматтуу туугандарым, өзүбүзгө дагы, башкаларга дагы насаат болсун, ушул айда толук тооба кылып күнөөдөн чыгалы. Günөөдөн чыгалы. Хасан Басир рахматуллахи айткан, адамдын оңолуусу качан башталат десе, учур чакта тооба кылган болсо ошондо башталат. Агачан оңоло албайбыз. Кудайым буйрса менен оңолуу болбойт, ийгилик жаралбайт аны менен. Шайтандын эң чоң азгыры ушул Кудайым буйрса менен азгырат. Кудайым буйрса кылып каласың, кылба деп айтпайт да шайтан. Шайтан адамды жакшы иштен тоспойт. Кыласың дейт, бирок кийин кыласың дейт, азыр эмес. 5 амал баштайын, 5 мал намаз баштайын деп жүрөс. Бирок шайтан айтат, окуш керексиң, сен мусулмансың, эртең кабырга барасың, кыяматка барасың. Биринчи сурак намаздан болот. Намаз окусаң кантип жооп бересиң, кантип бешке киресиң? Сен сөзсүз окуйсуң, бирок азыр эмес. Азыр сен жашсың. Азыр жаңы эле үйлөндүң. Жаңы эле жумушка орноштуң. Жаңы эле бутка туруп келатасың. Жаңы эле жумушуң жүрүшүп келатат. Мына болуп олтуруп карасаңыз улгайып калгансыз, 60-70 барып калгансыз, убакыт бар кенен, бирок бардыгы өкүнүч менен да. Же тилиңиз келбейт, же жаттай албайсыз, же мешитке басып келе албайсыз, же даратыңызды кармай албайсыз. Бардыгы өкүнүч менен болуп калат. Шайтандын эң чоң азгыруусу тасвиф деп коет. Сауфа. Буйрса, Кудайым буйрса кыласың, Кудайым буйрса кыласың да. Жок, урматтуу туугандарым, Хасан Басир рахматуллахи айтканы кыска сөз, нуска сөз, адам учурда тооба кылмайынча эч качан оңоло албайт. Учурда жасайм дегениңизди бүгүндөн баштап жасаңыз. Бирөө менен келише албай жатасызбы? Кечирим сураш керек, азыр кечирим сураңыз. Намаздан чыгып барып кечирим сураңыз. Бирөөдөн аласа бересеңиз барбы? Намаздан чыгып барып эле дароо ошо маселени бүтүрүңүз. Учурда тооба кылмайынча адам баласынын оңолуусу эч качан болбойт. Кудайым буйрса менен жашоо өтүп кетет туугандар. Шайтан билет, bir көз ирмем өткөн, 1 секунд, 1 мөөнөт, 1 саат бул кайтып келбей турган нерсе. Ага кыяматта түбөлүккө жооп бергенге туура келет. Эптеп убакытты эң баалуу, кадырлуу нерсебизди, өмүрүбүздү өткөргөндөн, амалсыз өткөргөндүн аракетинде болот.